Matua rautia te ora o te iwi. I tērā wiki i aro a Tahu News ki te Rūnaka o Kaukau Rarata. I tēnei wiki ko te huri o te aro, ki te taitoka, ki te ara kiwa, ki ka Rūnaka o Awarua me Ōraka Aparima. Pai tā mātou Rūnaka, Ōraka Aparima, nō reira i mua o tā tātou taumata o te taumata tuatoru. Ko whakarite mai mātou rautaki mo te taumata tuarua, kia whakamarama ai tā tātou whānau o Ōraka Aparima. Hea hai, o hea te mahi mua i a mātou. The COVID response team at Awarua are looking at whānau health and wellbeing and what that might mean. Really good communications. What sort of communications can we use to get good messaging out and to share the messaging of the Ministry of Health and the government and our Facebook, Te Rūnaka Awarua face page has sort of got quite a number of posts and shares from all the different messaging that's coming from the council. So communication is a big one. And another thing that we're really concentrating on is the tangihanga aspect of lockdown and what that means for our people. So that's just some of them. Tuia, ko Awarua Rūnaka e whakaara ki ana i tā rātou ratoka whānau. The Awarua whānau services are exploring ways of being able to ensure that our whānau that need to be tested can get tested and how we might manage that. Awarua whānau services are part of delivering food along with Kohākai, and they've been right around the Southland Murihuku area and delivering some of those food parcels. The support for our kaumātua and their clients to get their medicines. Kai te aro whakamua hoki e nei papatipu ki ka kōpikopiko o te awa kaimua i a rātou. Nō reira, rātou mā i manaki atu ki ngā kaumātua o tā tātou rohe. Ngā kite mātauranga paunamu, he mihi tēnei ki a rātou. I kimihia te kai, e hoatu te kai ki a rātou. Ki a rātou ngā kaumātua e manaki ki a rātou. Nā te mea e tino uaua tēnei ki a rātou ngā kaumātua katoa. We're starting to gear up to think about what's going to happen in weeks after weeks 2, because I think it's going to be a bit problematic for whānau, especially whānau that have lost jobs and aroha ki a rātou, and some that are being laid off, and then some that are at home and have less income coming in. So we're going to have all those concerns and worry within our whānau now. That's something that we'd like to support through communications, and there's a lot of support and help coming in from different agencies that we might be able to distribute health packs and emergency packs and all these food packs and all that sort of stuff. So we're trying to think about what that might be. Nō reira, koe e nei e tahi papatipu no te toka, e mori rautaki ana e ke kauai rātau i ka au miha o moana huaketo. Hei tōhona raro e ki te ai ka hua. He nare te ai ka puanaki, Tahu News.